कर्पूरमध्यमन्तस्वरपरिरहितं सिन्धुवामाक्षियुक्तं बीजं ते मातरेतत्त्रिपुरहरवधुप्रीतं ये जपन्ति विषाङ्गत्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः सच्छन्दनधन्तधाराधररुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानम् ईशानः सिन्धुवामश्रवणपरितपो बीजमन्नानमहेशी द्वन्द्वन्ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशनधनदमपि चिरं मोहयन्नं बुजाक्षि वृन्दनचन्द्रार्धचूडे प्रभवति स महाघोरबाणावतनिषे ईशो वैश्वानरस्थ शशधरविलसद्वामनेत्रेण युक्तो बीजं ते गङ्गमन्यविगलितचितुरे कालिके ये जपन्ति तेष्टारं ध्वंसि ते च त्रिभुवनमपि ते वश्य भावनयन्ति श्रद्धारद्वयभरवदने दक्षिणे कालिकेति ऊर्ध्वे वामे कृपाणन्तरकमलतले छिन्नमुन्दं तथाध सद्ये चाभिर्वरं च श्रीजगदघहरे दक्षिणे कालिकेति यत्त्वैकं नाम जेवा तव मनुविभवं भावयन्त्येवदम्ब तेषामष्टौ परस्था प्रकटितवदने सिद्धयस्त्रम्बकस्य वरदाब्दन्बन्धियुक्तं विदुरतिबलितं तत्रयं कूर्चयुग्मं लज्जाब्दं च पश्चात् स्मितमुखी ततधस्तत्त्वयं योजयित्वा मातर्ये ये जपन्तीश्वरहरमहिले भावयन्तस्वरूपं ते लक्ष्मीलक्ष्य लीलाकमलदल